Meados setembro 1980, detém ia posto polícia militar ia Suai, Covalima. Horas nedadão, itania aman, Domingos do Hotel Lais, hanesan membro ativo, Conselho Combatantes Município Bobonaro. Itabasaliman. Tuirtan hausele sasin badaru aknian. Itania aman, itania maun Francisco Suarez Gonçalves. Itania aman Francisco Gonçalves. Morisia Atsabe, ia dia 10 de novembro 1958. Ia 1974-1975. Liga Grupo Senhor Thomas Gonçalves, Husiatsabe Batambua. Ia dia 16 de setembro, Anesan TBO, Tenaga Bantuan Operasi. Hamutuko Yonis Yosvia. E nudar tim Bugusi ya Busisi Susi Titsusi tim Susi. Ya tempo neba hamutuko Yunusfia Horiataka Balibo. Depois de ataca Senhor Francisco Mos, sai hanesan partisan. Noi kusmai ho postura hanesan sai membro bateni Tentara Nasional Indonesia 745 no tugas ka destaca ia Los Palos Lauteng. Fo apoio fali ba apoio amunisi